Adamdı ağız şuday. Neke çaka ağız geldi. Taraka durup. Keyingi jaylar tartabız kettik. Жаңбыр бирок басаңда да дагы тарта беребиз. Мына. Я бисмилlah. Ötken sel bundan kese oldu da. Buna. Yemi köprünün üstünden yemi gana aşıp başlattır. Gittik. Aneke sular, aneke sular. Bir darya su. Allah Taala'nın bergen su. Kettik su menen koşa. Ildığa baralı. Padışka alıp kettiler, padışka. Ay efendim. Su'nun basımı azaya başlattır neke. Aneke. Mana şu turba 800'lük, 900'lük turba. Bunda jetkende 90 santimetr. Oşonun jarımın tolo çıkıdı. Em getdi. Keyingi selkanaga barabız. Get. Ona selkanaga baralım жүрgülө. Keyingi selkanaga barabız. Keyingi selkana. Skvajina жақсы эле турат. Эми, мынеке.
Ош Ноокат жолун боюндагы Даван, Боз үйдөн баштап чогулуп айдоо жерлерден Удай талаадан чогулуп келаткан селдер. Муну кече берсе болчудай. Агызбачудай. Минеки эң ортосуна келин. Агызган жок. Минеки ушул суулардын кайсыл жерге зыян жеткириптир көрөбүз чогуу. Минеки бул суу жаздан бери ушунча жерди жеди. Ушунча жерди оюп, тети жерден баштап ушунча жеди да. Mineke sular, mineke sular. Oho, qanday gana kirmedi. Ay, жақсы sular ағып. Биздин бия қарып келе чуна жайылған жерге. Су кечип келебиз. Жир. Болондор менен агыш керейлер. Агып кетпе. Ey, агып кетесиң. Ой, таңгыры. Бул балага аккан суу кызык болуп атпайбы? Аккан сууну башка жерде көргөнбүз эми. Ушул жерде мындай суу аккан эмес да. Çeçin kirnez. Çeçin. Gün çayıtta yolu açılıp etti. Maşallah. Bismillah. Bu küçük balanı ağız basa mendele düşüreyinç. Bismillah. Ya Allah. Bari küçü varken Tova. Astıcık kum. Kum. Ya Kudayım. Bari küçü varken küçü. Küçü bari küçü. Muna uşul eң korkunçtu taşlar vurup atat butkan. Vay atan görü. Biz yaşagan kayrakı jaylar ekватор токойлоруна айланып кетет окшойт. Кайра жаңбыр жай берип, бактырактар көгөрүп, чөптөр көгөрүп, былтыркы аркы жылдары бул мезгилдерде сап-сары курай болуп кетчү эле бул жерлер. Qanday, жақшыбы? Асты жық таш. Асты таш. Таштар бутқа уруп атат. Таштар бутқа тиет а? О, таштар агат экен түбүндө. Бутқа урат экен. Ма сени көрүп мен да түштүм да. Сен агызбаса мени кантип агызат деп. Неке. Адырдын кыздары, жаштары, балдары неке. Сууну көргөн түштү. Мындай окуя бизде биринчи жолу болуп атат. Биринчи гана. Жаап ушундай суулар агып, күн жаап, артынан күн ушундай чайыттай ачылып кеткен окуя ушундай биринчи жолу болуп атат да бизде. Биринчи жолу болуп атат.